Midday nakabalang Presbyterian yo bomtia, kabadan ha Nongkhlaw, magkakerteng jo nga di Jennifer Kharrngi, but ini para jo nga iwanda isisya Kharrngi. Di kakerteng jo nga Jingrwai, kabaning kong kadang kapor. Kani ka Jingrwai kapen kadmau ini ba kong kikon samla gen small thu an sius pa ya kapor, but bangin ai wi ya kapor ka jongi hapdeng ka jingbun kam. Kajongi yin ai ka por kajongi bangin puli ka ktin ka jong ublay bat banduay kalong ru ka jingkli yang i gongki samla bahai ngi ju pendut ya ka por kajongi man na ka por.
Herod ukelisha ipenlen nangni Kiriusaki ong inletwan mani Kilabun kikrul hangnu Yitraiban yashem Uyalam yakisha Bethlehem Kapertai kaya leban rajin pulang Christmas keeping dan Tangkin berat kibalik Pagkakasan tulay Kipaglalan di hajing kuabray Asya elok pinlet hag Christmas Aban lupin isyan hangin sin Dan kaying bakin japang baru Ay hantapin isyan yung Siya ay pinlet Bagungin lang Hasmi bakang Gusin kabulang Manggalien Hasan kulay Bandem lang hasil Yutajong kita Siya ay kalentito Kaliyaladin Yo'y try and inlet bandanin At kilok hata Christmas Minsin kinasyan Utray marway udon hakasen Siya ay lopinlet haka Christmas Aban lupin niya siyang hamensin Dan kayin bakin japang ng bago Ay hantapin niya siyang yuko Siya ay pinlet bagong indan Hasibakan Iskin kaburan Nidan nien Hasan kulay Pandem lang hasil Yutajong kita Nidan nien Hasan kulay Pandem lang hasil Yutajong kita Ang belum jadi